Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma hakakat prater kudumpang arajar arpun riau ulawan ra akiyang darbar tawan ke Jelai kakai pot jangka expert committee halor ke state reservation policy kat kendai sepanyo puar. Ke expert committee kala ajeng mut ban penek bit kumjo ke state reservation policy kat kendai sepanyo puar da ke bakedau babon ki kenhuan kala ajeng kersyane kani. Halor ke jingma bagan syakta akajeng bishar ki yang syari ladapen kala. Kasyamru yaki daw ki bapen bor ban penkela ke polisi hakin ke camp bat kanu kanu kejeng persyang ban penkela ne penwandor temai ke polisi kelak bangat akajeng syak bisyar jong yang syari apa Indra Sony judgment kumta ke komiti ke ajeng mut ban pikir bah ke banwan ra kinu nu kejeng kela ke polisi namar kelak ban keta kejeng syong hakaan ya ke polisi kejeng ai jengmut jaga komiti ki temu ban penek ke nong rem jaga riti sensyar ban le yaki kam ki ba ajeng mentoy ban le halor kejeng saadian hak imlang salang bat kayo bakot bat ban penti kena bagarukom ai baha kan yai beteng ban syakri kejeng don kam jaga jat bundriu ki beduk tambah kejela ke komiti kala ai jengmut ban penek ke status quo ban kersyan ya kejeng penteri kam perkeng ya ke reservation roster system apabila penteri kam kat kom ke office memorandum jaga senam arhajar arpuar. Kalau jengmut ru ban penek ya ka carry forward system kentup ya jeng penjelan na ka shisnem syakalai snem kat kum ke resolution kat kendai sepanyo puar. Ka komiti kala kentat ru ban ai baha syaki reunget jeng kinyam berpat daga bapen pau bagani kan la ban long ke bapersya ya kriti sensyari bagadai ke bamla ban pediang kat kum ki kendon an ki bamenta. Kala jengmut ru ban bo la ke jong ke kerdan ya ki economically weaker section na ka scheduled tribe schedule caste but other backward classes. But kami hab banai baha kabakam he kiriu luam try muluk hakikam kelas C but D. Haba kedau ya kejing kenria shnong na kejaka no kendong syaki jaka sor.